Skont studju tal-Ewrobarometru, Malta hija fost l-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li rkupraw mill-pandemija globali tal-COVID-19. Fl-istess studju, il-Maltin esprimew sentiment pożittiv dwar il-Pjan tal-Rkupru u reżiljenza ta' Malta li ġie approvat mill-Unjoni Ewropea u li huwa ikkonfinanzjat minn fondi Ewropej. L-Ewrobarometru huwa stħarriġ regolari ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea madwar l-Istati membri tagħha. F'din l-edizzjoni ħaddu sem aktar minn 26,000 persuna. Mill-aħħar stħarriġ ħareġ li 83% tal-Maltin wieġbu li f'pajjiżna kienaw irkupru mill-pandemija anke permezz tal-Pjan tal-Rkupru u reżiljenza. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja tal-Unjoni Ewropea li hija ta' 70%. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew ir-rata ta' pajjiżi kbar bħal Franza li rata tagħha hija ta' 67%, waqt li fil-Ġermanja ir-rata hija ta' 63%. Minn dan l-Ewrobarometru ħareġ ukoll li l-Maltin huma l-aktar ċittadini Ewropej li qalu li l-Pjan tal-Rkupru u reżiljenza ta' fondi Ewropej għandu l-aktar jinvesti favur l-ambjent, l-enerġija ekoloġika u fil-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Infatti meta il-Pjan tal-Rkupru u reżiljenza ta' Malta ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea f'Settembru tal-2021, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Pjan ta' Malta huwa l-aktar wieħed favur l-ambjent fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Riċentament, il-President tal-Kummissjoni Ewropea faħret ir-riformi li pajjiżna għamel biex ikun jista' jieħu aktar fondi minn dan il-pjan. Il-Kummissjoni Ewropea kienet approvat valutazzjoni preliminari ta' aktar minn 52 miljun euro. Malta has stepped up mapping investments in industrial innovation. That's so important. Or there are improvements in the field of waste management, notably in the construction sector. That's so important for our circular economy. And we recognize the reforms put forward to strengthen the fight against corruption and the increase of the independence of the judiciary. All this is just the beginning. Malta is set to receive nearly 260 million euros to roll out reforms and to get investments. So keep up the good work, Malta.